ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман дар давори имрӯза ду хабар дорам барои шумо. Як таш хабари хубай ва як таш хабари бад. ва пеш аз ин хабарҳоро расондан муроҷиате дорам ба комментариянависо, ба оқипадарое ки дар комментариҳои мо суханҳои ноҷо менависанд, алал хусус он нафароне ки дар ҳамин видеоҳои одамои гумшудагӣ, алал хусус занҳову хоҳарое ки гумшудаганд, ман эълон мегӯям ки ҳамин хоҳар гумшудага, ҳамин модар гумшудага дар ҳамун комментариҳо суханҳои ноҷо менависонед. Ман намедонам то чӣ андозара шумо ин қадар инсонои пасти разилен ки нисбати як хоҳар, нисбати як модаре ки ҳоли намедонен барои чӣ вай гумшудагай. ин қадар гумони бад, ин қадар суханҳои бад, ин қадар суханҳои дағал. ман дар ҳамин ҷавонмардии баъзе беҳа дар комментариҳои аввал суханҳои бад нависонде. ман чӣ гуфтанем? аллоҳи нозанин ҷои ин хоҳара, ҷои ин модара ҷаннатулфирдавс гардонад. ин хоҳармон бандагӣ кардагӣ буда, ин хоҳармона кишта будиян. алака ёфтан ҷасадча не устухоноша ёфтан. устухоноша алака ёфтан, ҷои ҳамун гур карагиша партофтагишона ёфтан ва кушандашам пайдо карданд, қотилам пайдо карданд. дар комментарияи ҳамун видео беҳад гапои безеб, беҳад сухано накоин шаин дар ки ҷое ин хели кор кареста, ин хели штага у хели штага гуфта, я намуд гумонои бад, я намуд гапои ноҷою беасос нависондагӣ будем. бенишон шудага ай рӯзи 24 апрел. ин касофат ҳамунҷа мебараи модарат намедонам ки ба чӣ қадар бераҳмӣ махсус киштагааша. ина ҳозир навораш дар шабакаи вазорати корҳои дохилӣ мебирояд, дар ҳамун векеде мебинем ҳама каса. дар комментарияи ҳамин видео беҳад гапо нависонден. шумо ай аллоҳ шарм намедоред нисбати як инсоне ки аллоҳ вая ҷонша дар вақт ҳабс карагай. ин қадар суханҳои беасос, ин қадар гапҳои ноҷо, ин қадар туҳмату буҳтон. шумо хоҳар надорен, апа надорен, оча надорен. марги шумо бори мусалмон беҳай, марги шумо бори ҷавонмард беҳай, марги шумо бори тоҷик беҳай ки ҳамин хеле суханҳои беасос менависонед, комментҳои беасос менависонед. фаромӯш накунед ин комментариҳои шумо просто так мемонад. иншааллоҳ рӯзи маҳшар барои ҳар як гапи нависондагитон ҷавоб хоҳем буд. ва ин чиза фаромӯш накунед ки ҳар амалу ҳар сухану ҳар гапу коре ки мо мекунем дар номаи аъмоли мо сабт мешавад. мардуми тоҷик, бародаро, ако, додаро, ин қадар гумони бад накунен. дилотона ай ҳамун сиёҳӣ пок кунен. ин қадар нисбати якдигартон гумони бад накунен. ман дига намедонам чӣ, ман баъзе комментариҳоатонро мехонам, намедонам чӣ ҷавоб додам. да ҳатто дар ҷавоб шагардондан ман забонам лол мемонад гуфти ҳамун гапҳо. то ин дараҷара шумо баъзе мафкуратон пасту кунду пуч шуда рафтагӣ аёхӣ. дар ҷои ҳамун зан агар хоҳари ту боша, модари ту боша, духтари ту боша, як нафари дига ҳамин суханҳоро нисбаташ зана, чӣ фикр мекунӣ? видеое ки дар кория медроен гапои беҷо мезанем, қабе сухано дашномо одами хе намешавад. ва дуюм хабари хуш гуфтум, як хабари бад дорем, як хабари хуш. хабари бадша гуфтум хай ҳамин хабар буд. хабари хушуш як хоҳаре ки гуфтем 16 сола дар Москва беному нишон шудагӣ буд. ҳамин хоҳара алҳамдулиллоҳ пайдо карданд. ин хоҳар воқеан раҳгум задагӣ будай. раҳгум мезана, як занаки урса мебина, раҳра мепурса, у занаки урс кормандони мақомоти полисияра хабар мерасона, мегиранд мебаранд адиленада ва соҳибош ёфтан, рафтан гирифтан, оварданаш. алҳамдулиллоҳ соқу саломат, бе ягон бераҳагардию бе ягон гапу хабари зиёдӣ, ягон ҷо нарафта, ягон кас ягон корш накарда, соқу саломат алҳамдулиллоҳ пайдо шуда. ина дуюм хабари хуши намин буд. хоҳиш мекунам мардуми азизи тоҷикистон, бародарои ман, акаҳо, додаро, бадгумон нашавед. дилтона тоза кунед, дилтона ай бухсу кинаву адоват тоза кунед. кадометонда чиптаи ҳавопаймо дар кор шуд,
این رقم‌های کارخانه ما در اینجا هستند. این авиакасаи اسماعیلی توجیک. زنگ زنین، چیپتاهای هواپیماتون را خریداری میکنیم، میزنین میرین که جایی که رفتنی باشین، تاجیکستان میرین، دیگه دولت که جایی که میرین داریم چیپتا، با تمامی دولت ها را هسته چیپتای هواپیما. و این چونین برادرجانای عزیز نگاه کنین، ما قروتابخانه خودمان داریم، قروتابخانه اسماعیل توجیک، یعنی قروتابخانه من. الحمدلله در همینجا 45 نفر در جای 6 تای، با یا 6 تن 45 نفر در جای 6 تای. کدامتون یگان معرکه گذراندنین، یگان زنگ زنین بیاین. آدرسو در روی اکران میبروی آدرسوی کارخانه ما. اینا شوربا نرخش 200 روبل، لقمه نرخش 300 روبل، آش نرخش 300 روبل، مانتو نرخش 300 روبل، قروتابی با گوشت نرخش 350 روبل، قروتابی بی گوشت نرخش 300 روبل. در اینجا باشه برادرای عزیز فطیر شوربا هستای، نرخش 300 روبل، کازان کباب نرخش 350 روبل، گویادی نشای 380 روبل برانی نش. بعد ماهی هسته 150 روبل، سامبوسا 100 روبل. اینا برادرای عزیز در کارخانه ما یک چوینک چای 30 روبل و لیمون چای باشه 50 روبل، کمپوت 100 روبل. یک چوینک چای 30 روبل دیگه، بعد همین یک چوینک چای 100 چوینک چای هم که خرین چای بی پولای. این اینجا با داریم این خیلی ارسیکولو داریم، آبهای وطنی خود. و باز برادرای عزیز کدام نفرایتون که هجامه کردنین، هجامه گرفتنین، نگاه کنیم برادرو، ما الحمدلله هجامه خودمان شدیم. هجامه اسماعیلی توجیک در شهر سانت پتربورگ در مترو پریمورسکی. این میروز روزی یکمی کاری ما بود، این میروز روزی یکمی کاری ما بود. الحمدلله در روز یکمی کاریمون کار کردیم و آسته انشاءالله که آباد میشه. کدامتون دا که جای نماز، کتابی قرآن، تسبیح، دوخیای هر نموده، یعنی این نمود داروواری ها اگر لازم باشه، این داروواری هایی که در اینجا میبینین، اگر همین داروواری ها کدامتون دا که لازم باشه، شما نیز میتوانین زنگ زنین در رقم های авиакасаи ما. فیتابوچکا است. فیتابوچکا مونه نو خریده ورگیم برادرای عزیز، زمانوی های الکترونیش های، فهمیدین؟ خب محض میگیرن، محض بدن اساس انشاءالله که آباد میکنیم همین جامونه با دستگیری برادر و خواهرای مسلمان خودمون. الله یار و مددگار، پناهکتان به الله نازنین. این گیتار ایمن نیسته، با نگین که اسماعیل تو گیتاریست شدی. این گیتار ایمن نیست، این گیتار ایک دادرای، یا دادرمون کم کم گیتار میزده، تار شکندیم جزیره شبرانیم با. خب اینا